نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan hakama Islam, murah-murahan yan kamu hatiranan, sibuda amoy nyari laung ta imaalop hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala iban sinyan kamurunhan kapupuan serta yan mga kakimbahan yan. Damikian day sabi mga sila simusugpat kato taniyo Facebook, YouTube, iban na sing kaibanan dahil mga ini wasila lang simbahasa Arab. Atinya amin piyapakay nato mahinang sabab sin maawning parsukpatan sin kita niyo hatungod parkala biya sin jumajatu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan papagbarakaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga piyapakay nato ini amin lang tatumatas siya sampai pa amin magka malukayan ha supaya na sibu-sibu kita niyo makadawhat sin amin karayawan lang ta insyaallah subhanahu wa ta'ala tutong basan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Jari in pangadyan na to hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ganapan na to in pangadyan kaya tagaan na to sin alba alimabayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil suratul mulk atau long ta surat tabarak in long ta miabot kita pa ayat hikahangko tag-isa insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini ngarin din abutan sin waktu na to insyaallah sampai matanggos na to in sura ini. Waktu ini tumagna kita rin ayat hangko tag-2 Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir wa asirru qawlahum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Di ayat ini bunal tuud lang niya in mga sila amoy in nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta amoy in panglaggo patuhan Rabbul Alamin panghalga hakatan-tan pakaradyaan jimaja tuhalaw man sin likusan sin manusia halom sin gumiini amoy in
nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakasud doon ha pagtawag lang niya ilmul ghaib, amuyin, di abutan sin, ini kira-kira si manusia karena wala niya kita sin mata niya. Sumakawa yaunin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala karena sin pamarat saya niya patuhan na Rabbul Alamin. Iban tiyay ma niya impangdaakan sin Tuhan Rabbul Alamin, nagtaat siya nagtuyo, doon haon karena sin kabuga niya, daing hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in siksa yaon, way niya paralong takikita, buat malingkan daing haamin biyay sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in undang-undang sara sin Tuhan na Rabbul Alamin, amuna in Quran mahamulya, damikyan, kaya sampai sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon si musud impamarat saya patuhan na Rabbul Alamin, katan, inyaon biyay kato sin ayat, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. In mga silayag to amin nagparat saya, nagdarasin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, haununo na biyayta, karena in siya nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sa tiyay ma niya katan pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in piyak ang gautaan niya, na balkala-kalaan tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Ini in mga sipat si mga pag-ianon bariman, karena in mga bariman pag-ianon, mabuka sila, di matay mainam malibadat nila. Mabuka sila makasulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabuka sila sin amuyin kabubukaan, labi rin sin kabubukaan halaw man sing gumini, amo na yung kabubukaan haadlaw, gana tumagna ding halaw pakuburan sampay buhiun magbalik, doon amuyin siksa pangsan halaw sin narka jahannam, na im mga inikatan, wayroon kaya sakupan si manusia, sumakawa inyaon katan, mahugot halom sin bigi jantong nila impag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, na way hadjalong tabuli iwan dapat makadawhat sila sin tutong basan balkala-kalaan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Sumuno ayat, wa asirru qawlahum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. In ayat ini, biyaitaan kita niyusin Quran mahamulya, in kaaunan si mga kaibanan kafir, amuy in magsambat siyambati sila, magtaiban, magbisara, haadtara nila, sin mga uno-uno na pakaradyaan, panulang paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampay aundeng mga kanila mamisarahan laong niya, tahaddasu sirran hatta la yasma'u Rabbu Muhammad ma taqulun. Inagi si mga kaibanan deng ha mga kafir, hapanaiban nila mga kufar, Quraysh, bangkamulong ni magbisara, amin sipok, ayaw ka mo magpatanog, hasupayari karungukan sin Tuhan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangunin piagbisarhan na to ini. Naroon hay ni biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin, pakhatabahumullahu subhanah, tahaddathu sirran aw jahran fa inna Allah ya'lamu ma bi dhamairikum qabla an tafsaha anhu alsinatakum. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamisarahan kamu sipok, iban limalahil, bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan niya, bang uno in hunahuna halom sin bigi jantung niyo, iban di palaung ta mabungat in simud niyo sa tahimibalin dila niyo,
Inyan kaya iingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab intuhan na to Rabbul Alamin alimun bidhatis sudur. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno ingkubot sin jantong halom sin daghal sin tiap-tiap manusia. Inyan way malipas sa Tuhan na to Rabbul Alamin. Banus sin piyapan jari niya ini kaya ingatan niya katantang. Way roon doonhan makapuklas buat malaingkan in hakas-hakas sin pangatayan sin tiap-tiap manusia kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May taayad to mga palanggungan na kami Islam. Sabab siya in nagpapanjari kato niyo. Ada pun in nagpaon kaniya, nagpapanjari kaniya, labi in pangingat, daing haamin kita pangannal ta inyaon kapag tapukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. In Tuhan na to Rabbul Alamin di kapag tapukan sabab na siya in amoy in magtutunyok kapyapan jari niya bang unuin mapatot hinangon atawa unuin jatuhan sin hinang niya. Hauno na pakaradyaan sibo da marayaw iban mangi kaya ingatan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katan matarang in katan rahasia sin manusia wayroon doonhan makatapuk na yung hatuhan na Rabbul Alamin. Ayaw long tatuhan na Rabbul Alamin haamin di hilan na jasin Allah Ta'ala pangingat bang biya pangan nalunta hamatarang kato taniyo kaingatan na to in manusia di makapaon sin parkala uno-uno na daing haway. In mapaon na si manusia in asal aun. Uno-uno yung paaunon niya, inyan asal piaaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang aun hinangon si manusia, inyan katan, kaya ingatan si manusia, yaon, in amoy indaganan sin uno-uno piaaon niya. Kita kamo si mga uno-uno na kapanyapan, uusalon sing kita. Kapanyapan amuin hinang si manusia. Ibutang tanabya mga refrigerator yaon. Biya mga radyo yaon. Inyan katan asal aun siya undang-undang biya bay ta doon haon. Bang biya dinin kaagi mo mag-ayad. Hasupayari siya kumangi. Nabang mo siya sulangon in undang-undang yaon tanto sadya kumangi hadya. Biya dahayan im manusia aun undang-undang kabuhi sin tiap-tiap manusia kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unin jumatu iban sin pajatuhun niya hawaran niya inyang katan di makaparoy na bangsa upama in hinangon niya makada undang-undang kabayaan sin nagpapanjari kaniya amo na Tuhan na Rabbul Alamin tanto makadawhat siya sing kasandangan iban tumatas siya dahil hindi hababaw sing gumiini sampai magbay mataiban sin nagpapanjari kaniya amo na Tuhan na to Rabbul Alamin. Biada sing kapanyapan hinang si manusia dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangingat biyabay ta niya runhaon laong niya yarin undang-undang at sin undang-undang ini amin katalog sin uno-uno na kapanyapan yaong biyabay ta doon bangkaw laong niya magbuhi ha ini supaya ri siya kumangi, nabihay ni hinangon mo hitugsok mo inyo narap pakurinti, ang pamudupunan ninyaon, biyawutangan niyaon, pula-pula yaon, mabuhi na siya, ang pamuhibalon ini katantan, urulon mo, di kumangi ang kapanyapan mo. Sa bangkaw mag-ulimang doon haon, magtukod-tukod sing kabayaan mo, aon waktu, maka ini tulikkiin gulamay mo madto pa amin bukon, amo kumangi ang kapanyapan mo. Biya dahayan ni manusia bang siya sumulang haamin undang-undang tiunyok kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang na way na pagduwarwa makatuliki na siya madto pa amoyin hikamula sing ginawabaran ni. Amo sayan mga kataw tayo manghuran. Ini pangadjian dihil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sim mga sila nagkupur patuhan Rabbul Alamin sabab intaw magkukupur inyan puklasan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hidayat.
Sabab uno-uno na pakaradyan, biyabay ta katutan yung sintuhan na ito Rabbul Alamin. Man ta'allaka syai'an wukkila ilay. Bangaon, laung tatya alukan simpangatian sinambuk manu siya pa uno-uno na, mamuasin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, pasaran na siya kabayaan ni. Nabangkaw magbiing pa Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik na isab in panghidayat sintuhan na ito Rabbul Alamin ataw panunyo kiniya kato hasupaya kita makapatok madto pakarayawan piyag marayaw niya. Amusan in amuin mapatot batukon si tiap-tiap pambukmano siya hakabuhi. Naman jari doon hayan biyay tak doon haon sambil lang niya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Agka na lang niya. Bukon kari kaingatan sin nagpapanjari, inpia panjari niya, sin kaya hahatihan na sing kitawihan, ingkatan pakaradyan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan sin tukan na Rabbul Alamin. Mahita, insya wa huwal latiful khabir. Pandikal insya Allah subhanahu wa ta'ala katan pakaradyaan. Impuunan singkatan tan pikilan akal dengan Tuhan na Rabbul Alamin. Siya nagdihilyan, siya nagpapanjarian. In uno-uno katantan hiwalon na to, kabayaan na to hiwalon, misan ginhawawaran na to ini. Bang wayron taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto rin kita makahiwal. Mabaya kau manaw pakain-pakain, bang wayron rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sumampay maksud mo. Sabab wayroon jumatu hakatan pia panjari niya, bang wayroon rida niya. Bang wayroon pangduli niya. Bihan yan. Labi-labi na to, bang siya nakasusulat hakadar. Namisan pa siya nakasusulat hakadar, bang kita niya makadaaturan piyang daakan niya aun waktu mapindah. In kadar ito. Sa impagpindah sing kadar, Allah subhanahu wa ta'ala rin magbaya. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu kitab. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kia susulat kay mo, makajari niya pindahon atawa paruunon patutukon di na pindahon. Mahita, sabab yad turid to impiag susulatan sing kadar halawman niya. Yad to halawhil mahfud biyubutang. Siyara im makapinda, makapapas siyarain, lang ta magpatuy hayaod bang niya kabayan patuyon in kia sulat na yaon. Naamo yan, lang tain, ini, pamintangan tasin pakaradyaan subay sadya ingkatan hiuli na to madtupatuhan na to Rabbul Alamin ingkatan pakaradyaan amuin hipagtawakkal na to ubos kita makadapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatot na to batukon na kabuhi na to bihan hasupaya in taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala miyamagad doon ha aming kignot kahiwal sing kita niyukatan sababing kita miyamagad doon ha amuin uno-uno na piyang daakan niya kato taniyo. Biya na si mga silangyanan doon mga bariman. Amuyin, yaon mahugot impag mabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila mabaya sumulang. Di sila mabaya malupasin ang malibadat nila. Di sila mabaya kahilangan in asal yaon na napatindog nila atawa kaya paganggautaan nila. Bihan im mga sila, mo aning pag-ianon bar-iman mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos doon haon biyeta, sumuno ayat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladhi ja'ala lakumul arda zalulan, famshu fi manakibiha, wa kulu min rizqih, wa ilayhin nusyur. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. In gumi ini, sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin in gumi ini laung niya, lando siya maluhay mupakayon in halawman niya. Hati niya in gumi ini, maluhay. In tanda niya piyapatag sin Allah subhanahu wa ta'ala, matanam mo, gunahon, hakabayaan mo gunahon doon na yan. Amoy in biyawayta niya, ayaw hadya kita sumulang ha amoy in kabayaan niya. Suway hadya kita makad doon ha undang-undang kabuhi,
dihil kato sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na doon hayaon, bang tamausal doon hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, inyan biyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin, na laong niya pamanaw-panahon na kamuroon ha, taas niya yan, hataykod sinamin gumiyan, at awalong si magbibisara kay banan, ha amin tiyan sing gumi, at awaring hakakidkiran sing gumiyan, na laong niya, pangaon-kaon na kamusin rijiki, halaw man niya yan. Pangaon-kaon na kamusin rijiki, in gumi ini tiagama sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo hasupaya kita niyo amoy ini kuyakan bihan singkatan amoy in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita kumuyag na bang kita kumuyag doon hayon subay kita maingat tumunay sin kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hasabab niya nakahampit kita niyo singkatan karayawan daing kaniya subay hadja hibalik na to ing kapatot niya rikato aming magtag-ipon harap kaniya hasupaya dugang mangdugang ing katantan kasadnangan tiyata kamaniya kato amo yan mga palanggungan hakama Islam nabang nato siulang inyan in pakaradyaan aun waktu datungan kita niyo kasusahan amoy in ada kalaroon haon numanam kita sing kabinsanaan muna ang pakita makananamsin pagsusun. Bihanin kamaumuhan sin mano siya, subay na siya, amoy in long tamak alop iban singkatan kasusahan, ang pa siya makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di, subay in yaon, way piagbiddaan sin halawm kasannangan iban halawm kasigpitan, subay kita rin makaig, impanumtum ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mo yaon, napapakain yaon, karwaruwa yaon, may nang mo ibadat, patuhan na to Rabbul Alamin. Bang kita ratungan sing kasannangan, subay ko magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't siya rin nagdirihil yan? Bang kita makananam kinsing kasigpitan, doon hayan, subay kita magsabar. Ba't inyang katantiukas kita sin Allah subhanahu wa ta'ala? Karena impanukas niya, tukasun kita hapagdaya, tukasun kita kamiskin, tukasun kita hakahayangan, tukasun kita hakasigpitan, inyan kataan panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita unya bang kita tutug daka, doon ha amin tumayma sin panulay-sulay sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga palanggungan na kama Islam. Na inyan katantan, maluhay na to, batukun, in katantan, amuin hipapadyato kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na pag tag-ipon patuhan na Rabbul Alamin piyang daakan niya kato miyamakad in katan pakaradyaan na to doon ha amuin ini kapag papanjari kato sin Allah subhanahu wa ta'ala intungod pa pag ibadat wala kita rihilan sin Allah ta'ala kasigpitan imbiyutang kato sintuhan na to Rabbul Alamin, amoy in aturan sarabihan, hakadar kakausan na to hinangon impiyang daakan niya. Wala kita piya pagtuyo sin hinang amoy hindi ta kakausan. Doon hadya kita hamin kakaus-kausan ta. Ba't sambil ibangayan katantan, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Minsan yung pag-ibadat, biyabay ta niya in labi marayaw ibadat amuin tutug misan ding kaaunan niya tiyo-tiyo. Ayaw magpuspusan kita pag-ubos kalupahan ta na pag-ubos. Biya simbulan Ramadan puspusing ka kita mag-ibadat bang mapuas nin Ramadan kalupahan ta na yung kataan na hinangta. Nainyad to kataan bugto-bugto in kataan pakaradyaan ta. In kakunahan dito tutug, khairul a'mal ma dama alayhi wa in qalla. In sarew dayaw amal, amin tutug kita roon naghinang bisan da siya tiyo-tiyo. Ang kanhambok doon dengan mga sahabat na may ta Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, bang ko hinangunin katan wiyajib ka ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos din na ako kumanap do kaing denghan, uno yan, ikasud ko na sulka. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hulong na ikasud mo na sulka. Jukup-jukupan na ito. Impagi ano niya ito, amin pierdo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin sambahayang 5 waktu. Biya na sin pagpuasa bulan Ramadan. Tumukbal sin jakat bang unalta. Doon jumukop haamin ini nisab niya. Na pag-ubusiban na singkatan kakahinang doon, wiyajib sadya iniurulon niya katanta. Makasud na kita, sulga. Nasaim mga sulga, doonhan, biya ba ita kato, bang matao din mahinang ta, biya na sinhilamod tayo mga kasunat-sunatan, na malaggo, amuyin, lang ta, piagbiddaan, sinamin jukop sadya roon hapyardo, inhinang mo, iban sin, mataod pa mahinang mo ring mga kasunat-sunatan, amoy hihinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab doon na yan, sulga sinhambuok Muslim, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabukon sa hambuk sulga. Wa man khapa maqama rabbihi jannatan. Amoy nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon haamuin kita niya, haamuin patupon niya roon, haamuin ini laong tahadarajat sintuhan na to Rabbul Alamin, ingkataan hinang niya. Di lang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, dua sulka. Wa min bainihima jannatan. Dahil nga ruwa, yaon ganapan paruwa. Bihan. Na mataod, sampay kasunat-sunatan, biya pa ita kato taniyo. Bangkaw maka, ini sambahayang bihan, sunnah, doon namin pag-ianon, ini, miya makadapardo, nawafil, amunin ng putag 2 rakaat, yan to pa, hinangan na isang kausulka dito, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, mataod yan biya ita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya bang matao din hinang ang pamukakausan, mas labi marayaw. Sumagawa bang nisabdi kakausan, naway ilay sabiad tukatan, biya mga di dati paglukos sa inya tukatan tan hatat kala inikaw nakapadyato singkatan perdo doon haon nabuk na ito rin nga mga ini sabab sinikasud mo pasulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang man isab inhinang mo yaon miya makadha amin aturan pang Hindu piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyang daakan sintuhan na to Rabbul Alamin. Na ubos lang niya ron haon. In maksud, biyeta kato doon hay ni, in ridjiki, manunjo ki paamin yaon katantan, timutubo ha, ini gumi, amo na yung kakukunahan na to. Tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon wayrun na hinang na to ang sulag uno. Impagpatubo kaniya, Allah ta'ala magpatubo. Di na kita makakaus magpatubo sing kita baran-baranta. Sambatan daroon na, mabaya kau magpatubo. Suway rain patubuon mo, amin bigi, dahin hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hitanom mo madto pa, lupa, in lupa, Allah ta'ala yung tagdapo. Ubus yaon bang mububuhan, sabab di siya tumubo, bang siya bubuhan, ini pagbubuh mo, tuwig na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus mo bubuhan yaon, di mura kapag bayaan intiyanom mo yaon lang mo, tubo na kaw. Allah ta'ala ray magpatubo hayaon katan, magpabunga in katantan, wayrun husa murunhan, Allah ta'ala inag babaya sing katantan. Na inyan katan, amin siyabot dunhan, uwos biyata kato tanyo in kasan nangan, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dirhilan kato, in sirrul aya long niya biyata dunhaon natin rahasya sin ayat ini biyata, wa ilayhin nusyur. Ubus kamu pasang danon sin Allah ta'ala ay niyo kalupahi in pakarajaan ia alup niyo ring mga nikmat yan, inyan malanyap dayan mawayrayan, hati niya mapatayra kamu. Subay inya tukatan di na to kalupahan.
Sabab in dunya ini mazra'atun lil akhirah. Pag tanuman hadjasing kita sin kahampitan ta didto ha adlaw akhirat. Imaana niya pag ibadatan nato sadya in dunya ini. Suway amad tintiyo tum nato dahil hawak to pa wakto. Baba kita ririhilan kabuhi, pakayunting kabuhi, yan hipagtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya misan mabutin kamatay, na in kita takama sabab hipu-hipuan kita sin lutuan ang dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos doon hayan, ubos kita patayon, buhiun na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik. Ubos dahil hapagbuhi ito, bistahon na ingkatantan, timbangan sin na hinangta, bang siya mabugat at timbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kita niyuhan makanan sin kasanangan, na wang siya wayron bugat niya, inyad tukatan, hambuk kalukian sa lago-lago at tiap-tiap manusia. Naamo yan in subay batukun sin kita manusia. Sabab lang niya na in katan pakaradyaan aun hadya luna niya. Aun hadya katubtuban niya. In dunya ini katan malanyap. Wayron makapin misan hambuok. Na labi-labi na yung kita ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kita niyo na inhaw po ipangumulan. Na ini katantan di taniyo masiguro dahil hawak to pawakto dumi panadlaw. Matao din manusia pagpirong si matari na mabulat pag-adlaw. Matao din manusia nasasakit sa sumakawa tumatas paroon bukon pila tahon. Aun doon haon biasin unubaha illasig niya bihan pag-ubos yan to na sa jangan dakuman in masabot. Hati niyari kita manjari maka ini paniguro lang simbahasa saukat na kita wayron sakit-sakit batin niya hindi dumatungin kamatay. Ubusin niya unisab na sa sakit yaon batin niya long tamaray na saon mapatay. Di mataod inamo inji majato halawman na to. Sabab ingat ayatay manghud, labi-labi na bang siya bariman, ang paon sakit di matong kaniya, inyan lasasin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Mahita ito lasa, sabab in sakit bang kumugdan madto pa mga bariman, inyan hipaglano sing ginawawaran niya. Hipaglano. Hati niya roon hanangkan siya lanuan, sabab malasa kaniya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In Allah ta'ala malano sutsi tumay maahipon niya bukbukun da malano sutsi. Hasabab yan in sakit hipaglano kaniya. Biha. Na. Hangkan na lang niya bang mga makauno? Ini mamisita pa mga sila, manibaw pa mga sila nasakit. Panghinduaan mo. Biha. Tayyibun insyaallah. Murah-murahan ninyan piaglano kay mo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yatay manghud ko. Bihan yan. Naamo yan, inamuin daraugan sin Muslim, nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sibu dalawang tahakasigpitan iban sina, ini kahaluyan doon haon mahinang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakamiskin iban hapagdaya. Sibu da siya nagdaraya iban hakamiskin. Mahinang niya katantan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu da in siya malasig iban nasasakit. Inyaon katantan. Tiya tayma niya. Uno-uno inhirihil ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala taymaun niya. Iban pagsabar bang hakasigpitan. Bang hakasanangan iban pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan katantan. Daing ha mga tibayhuan si pag-ibadat. Patuhan Rabbul Alamin. Napagawas doon haon long niya. Aamintum man fis samai an yaksifa bikumul arda pa idha hiya tamur. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno long niya. Makapagpasadap baha manusia. Sin, amin uno-uno na panao kung sin Allah subhanahu wa ta'ala rin hataas langit. Uno yung pagpanao kung rin hataas langit.
indigenous na rin nga mga mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanin hangin, hunus. In linog, yari hababa. Ini pagtawakon sin, kita aimpos yaon, magligot-ligotin hangin. Amin ligoton bihan imbay yaon dahon pataas madto. Nagliligot madto pataas ito. Mga hula, dakula bihan, impagtag nila tornado. Bulang kahiton impamaybay, laruton inhag, hilupad in atop, pakain na hilupad. Amuin kilo-kilohon dito hataasin ini, hataas yaon bihan. Naamoy ito. Inyan kataan, subay hadya pamintangan na to yung mga pakaradyaan katan. Amin sa kira-kira lang si magbibisara, misan jumato yung mga bihan katan, wala naig in pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala naig in pagtawakkal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hibugso na to kaniya yung katan pakaradyaan, uus na to hinangon yung katan piyang daakan ni. Uno-uno na yung kabayaan ni habang mantiyo tunay na to yung katan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harunhan nain kita salamat mga palanggungan haagama Islam. Sabab inyan katan lang niya, bang jumato na di ikaw makatindog buntol. Paida hiya tamur. Amun lang niya, jugjug, madtumari. In ikaw rin makatindog bihan, amuin buntol yaon bihan. Sampay baran, muligoton kau, doon na yan. Dahil hasabab sin mga adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paim mga yan, bang adab para tungon sin Tuhan na Rabbul Alamin, nari saan magpi in amuin nakahinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala ibansin wayroon dosa malapay hadjabihan ing katantan sa sumakawa misam malapay imbariman ha in siya wala miumutas day nga amuin aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyutuyuan niya tiyutunay ing katantan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan siya abutan hawak tuyan in siya halawang pamarihara sin Tuhan na Rabbul Alamin bihan yan mga katawtay manghuran. Am amintum man fis samai ay yursila alaykum hasiban wa sata'lamuna kayfa nadir. Biyata damikyan doon ha ayat pagpahukot sin in katantan daing hatuhan na to Rabbul Alamin panukas niya iban kitaon niya bang mattan dakaw na marat saya sim mattan pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantan bang mo kaya pag-anggaw taan ataw lang ta inyan katantan piangandol mo na katan pa Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno yung pakaradyaan halaw man sin kita manusia wayroon juma tubang bukon yan dahing hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang bihag tuin ini pangikat mo hakatan pakaradyaan doon hayan na lapas kita rin hauno-uno pakaradyaan. Misan kita malapay, biya na simbihaon, pakaradyaan, di madyato halawman na to. Akad kita nyuri makaig deng habay. Pasal sin paghali deng haamin sakit ini nalapay na intaw katantan bihan, halawm sin dunya ini. Inyad to. Na in mga bariman, doon hawak to yan, mga katotay manghuran, bibista. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang in sila nangangandol pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon uno-uno na pakaradyaan jumato halawman niya halawman sing guminiwat malaing kaninya to amuin dayng haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala bihad to impangandol niya patuhan Rabbul Alamin in siya bang abutan doonhan biya siya sin na miyatay syahid hati nebe sin nagparang sabil at tinawayron lukian si mga bariman. Hangkan na subay hadya kita si musugpat patuhan na to Rabbul Alamin dahing hawak to pawakto. Pagbati tayaon, subay rayaon kita, di mataallok patuhan na to Rabbul Alamin. Para sugpatan harap ka niya, subay di mabugto. Bihan.
amo na in pag-ianon, doon hayan pagsugpatan, luwid mahugot, simbi jantong taharap patuhan Rabbul Alamin, amin diaak kita, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Doon kamo, haamuin, luwid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon mo gyunggungan in hangutod dito hatuhan Rabbul Alamin in hangutod niya. Na, bangkaulong niya nakakunggung dunhan, na inyan, biya kausin nakakunggong haluwid mahugot. Sabab may ta, yad turid to hatuhan Rabbul Alamin yung pagbaya sing katantan, yung to halaw man sing gumiin. Iwanin kita halaw pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ayaw mabiya sin mga sila pag ianunduunhan, amuin, subay na sadya makatumtumbang aon, pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala kabinsanaan. Doon hayaon. Nain subay jumatukato taniyo, amin uno-uno na pakaradyaan, pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay hadya kita takama hakatan waktu. Amo sa takama kita hauno-uno pakaradyaan hirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di kita makatantusin katan pakaradyaan ta inyan katan daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Amo yadto mga palanggungan haagama Islam na in langta pangadjian na to habihaon waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala kakanapan na to na isa baro kaing waktu sampay maubos na to in amoy in ini sura ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dita na patubtubon ha waktu ini ganapan na to dakuman ha waktu rukaing na mamaida ko kaniukatan sarta pagsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in kamo tukbal kami sing pagsukur damikyan dahil hasabab niyo amin makahampit kami sing karayawan dahil Allah subhanahu wa ta'ala karena in amoy in piyasampay na mo ini dahil hatuhan na to Rabbul Alamin mura-murahan isiyusyuin humampit kaniya na makahampit sing karayawan na inyang katantan dahil kato na yan insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaidaku aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.